Muraho turabasuhuje abakunzi ba Active Obed TV hano kuri YouTube. Turashimira mwese mwakoze subscribe kandi mukunda ibikorwa byanyu. Tugiye kubagezaho rero amakuru agezweho muri showbiz, imyidagaduro ndetse na sport. Witwa Uworizagwira Florian wamenyekanye nka Yampano mu muziki nyarwanda, waririmbye indirimbo zigiye zitandukanye zirimo Ngara, Umuntu ndetse na Ngo. Uyu nguyu bwa mbere papa we umubyara yaje kuba yagaragara kuri kamera atakambira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, amusaba yuko kandi amwinginga yuko biramutse bibaye byiza bishoboka yamurekurira umuhungu we Yampano, cyane yuko impamvu yatangaga ari yuko uriya Yampano ari we shyiga rikomeye cyane ryo mu muryango, ibyo bakeneye byose niwe wabibafashagamo. Akomeza rero atakamba nyuma yuko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rumaze gutangaza ndetse rukanategeka yuko uyu Yampano yakongera gufungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ya Mageragere. Ese Yampano bizaza kurangira gute? Ariko abakunzi ba Yampano dukomeze tumusabire. Naho umuhanzikazi Bwiza, uyu nguyu ari no muri bamwe bazitabira igitaramo cyateguwe na Bruce Melody kizaba kirimo The Ben ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye barimo nka Kitoko, kizazenguruka igihugu cy'u Rwanda, i Rubavu, Musanze, Nyagatare ndetse na Bugesera. Uyu Bwiza akaba yamaze gutangaza yuko afite igitaramo cy'uruhererekane azataramira abakunzi be yise Home World Tour. Akaba yatangaje yuko kizatangira ku itariki ya 11 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2026, kikaba kizatangira hariya mu gihugu cya Zambia. Naho FIFA World Cup 2026 ikaba ije gutangira ku nshuro yayo ya 23, aho izabera mu bihugu bitatu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada. Iki gikombe cy'isi umupira w'amaguru kikaba kizabera hariya rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu bibiri bizabimburira ibindi muri iri rushanwa akaba ari Mexico ndetse na South Africa. Iki gikombe rero amakuru yandi atangaje azaranga iki gikombe nuko hari ibihugu bwa mbere ku nshuro ya mbere, ibihugu 10 byo muri Afrika bigiye kwitabira iri rushanwa. Muri iyi sama rero hagiye hari ibitaramo bigiye bitandukanye. Hari igitaramo gikomeye cyateguwe na korali ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, Ambassadors of Christ Choir, ibarizwa ubusanzwe mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Iki gitaramo nacyo kikaba kizabera hariya muri BK Arena. Ni nyuma yuko n'ubundi iki gitaramo ko batangaje ko kizaba ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa munani muri iyi sama. Ibitaramo bya The Ben ndetse bizaba bihumuje. Ni nako n'ubundi witwa King James azaba ari amaze iminsi mike cyane muri ku kwezi kwa munani ku itariki ya 1 n'iya 2 ataramiye abakunzi be, aho azaba celebra with abakunzi be, aserebura imyaka 20 amaze mu buhanzi. Ubu turi mu mwaka wa 2026, bisobanutse yuko uyu muhanzi King James yatangiye ubuhanzi mu buryo bweruye mu mwaka wa 2006. Naho mu ntara y'Uburengerazuba, polisi ikorera muri iyi ntara y'Uburengerazuba irashakisha uruhindu, umugabo w'imyaka 25 waje kuba yakwivugana ubuzima bw'uwo bashakanye, ariko bakaba barashakanye mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi byabereye rero mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Mushonyi mu kagari ka Rurara. Uyu nguyu akomeje gushakishwa bikomeye. Ni mu gihe rero hariya mu ntara y'Uburasirazuba bakecuru babiri baje kuba bahitanwa na kanyanga ndetse n'undi mugabo umwe byari bivugwa yuko ari we wari wicuruza. Ni hariya mu ntara y'Uburasirazuba. Ibintu ntabwo byoroshye. Rero ngendi Obed Lyrics ndabashimiye ko mwabanye natwe. Reka tuzabane mu makuru y'ubutaha. Dukomeze dushishikariza abatarakoze subscribe kutwingo bagakora subscribe kugira ngo amakuru nkaya meza ajye abagereraho ku gihe. Naho ubutaha.